sikapane na so minimo edi e shape gano wahala dwumedie ena mede so amohwe na tuma GH ena yede yesa ensemfo ya na se nyoma ba begu yapono eso yede ba aba besum ahwefo ene etiofo ne dey chese video bi aba montin a chese Ghana for ene dey ye ankasa ye nua ba Rosemond Brown a dodo na enim no se ekuapem Poloo mobeka ya or the video be beto abonti ana wo ware ne wo teke mu ne nani agye no ho ne bridesmaid at se wo mo ejina ne nchen ene ho enkro ne bat mu sa abaye yi de se wonya no twabre mpo aye se tefra oda ye ni se wo twa no ho ani kukukukuku ena Ghana for bi no se there be we de be yesini yesini bi ena baye yi wo twa ena wode ababeto abonti se Ghana for yenhwe ebi na enye nokure se wo ware obi a wo ware yenhu wo maame yenhu wo papa yenhu be ma no mpo anim ena bebre na kasa de efa ho na no na jesa abaye yi wanfi yensemfu na ekoso ya adwencha na Ghana for edi etu edwa wo ye na adwen se munyi ni a munyai mo mpene so se anaza munji ntumu se me maware a me hia se me explain bibia ede ayede atrem emrepam no mo ankasa mo behu na ebusuafo ase abaya yitina se dina ho dwen wo hu se emrepa na dru se wo so de be mako a wone no eyede aware no eba ebebetu edwa na enum na wode video bi nso so aba abonten a chese wo behwe no ene ebe ma wadai na pampamu yellow say yellow, say orange, and one said, oh, no, me as no said, Miss Hu made Benma, what died a pumpum. Now I was young for Usha video ni moi. Now ye de kawa eshe abayano. Tama ye de kawa eshe no, who so for penny bia or Gina Honum. I say young boy bia or Ginache. Now I dare to say, now ye dream why yentia say crampo say. Bema na wo gina wo kuta Bible aye susu so no ne sofo a wo behira ware ne so no ye nua bema na kuapem Poloo ware no ejina sa bra no anim ene kuapem Poloo no amu no ehye ne wedding gown ejina abrantie nachi aye se nkwada chese yabo assembly time na wo makwa gina ho no ma stretch wo mo arms atoto ne yonko abeti sa na chese kuapem Poloo gina ho no ma chese wo no so wedding bang there be wedding bang ena wo ware a ye bema wo ba wagina be machi say dem mugina school dem say dem mugina ye school compound a mo ba bepon mo be ye closing assembly e wo honom na ebusua na wo hwe say afei wo mu twamfonyi ne bai na wo mu ankasa mienu ne gina honom abranya sofo na ekasa fa ring ne hye wukunu anase sei na so abaye ya ede wono ne de kire ne ono de edi kan de ahye na wie ne chese wa wi se mani awade de ne wo dan ring ye ni ene wo ye ni sei ya wo wie ye ene otam ye be ma no so de ene wo de ehye no ene amfofo na eboje so ene amfofo na kire ni sei ye ni sei ene amfofo na ekasa chese wo mo metwa hye wo hono no ene wo mo ede wo mo nsem atudwa anase wo mo chem sei ye ni sei ene ye ni sei na so gina won na just wode kire se wa wade bema we ena wone no wade na ahun ebusua no kura wo we yanto sebi asem no kura wo de wo na wo kan so ahun nyan ahun awade by force adenti na mo kasa celebrities mo top pressure de mo ankasa mo wi na masa to bi dia ma emabunu no se wo mo so emfa wo mo chefa wo denti a ahun se wo so be ma enya ready se wo be ye wo ho ade a by force wo fake wo wedding by force say woman Ghana for nyina hu ana say like like umma obi hu say wo susu no wo so wo ware ebi by force ana aware wo we akwantu aje say wutu a wutimi ensa wachi mfamfiri mo musa wo mo matu kwan ye we ya chese wo medrum pepe so bi o meja say sai eno musi fa no o musi take ade no ukosuku a ye ma wo wo exam siwie ansana any certificate a open ye the amount and so aware anko a eno ne ye chese dwumadie wa asase so a ye di kan certificate sha wonsa eche wo grade a wo se wunya eche wo nyoma wo so ofa de map to ho eche wo se kwan we su na wo so ofa kwan we wo mfa so kwan we wo befa so aha na abegina aha wo betena se aha wo beda aha wo be yese ya awade anko a ene ye de sa rules and regulations and ye de certificate emma
ansana akwantu no edi kan ayeden atwa eye eso enti denti pa na ya pray ho e wo ho sa eye denti a se dem penifo ka se ne kwan ware because nipa na akwa ware no wunim no wunim no krampo na wunim na akonkosi awie ye we ready se de bebe e chide bia wo besom debio ma yemfa anyoma bi nchechire ye ho because se wo bi e ware enti wo se wonsusu wonya bi because se bibi kosu se e wo bi abrabom enti wo se wonsusu e bi nkosu da bi aware enye by force abusuya aware no enye by force enye ade a e wo se wutumirika e wo wonti akuapime we enye by force obi anhye wo se tutumirika e kokko ware na ejere wo beka se na social media Ghana for na pressure me e ma me kokko ware ye e na den Debbie eye wunya bema no nkyere se bia usuba na enya na sese e me ne yakopon e na prepare obi e de ayeden ama wo na so me feki social media nye ba bia je so ba me feki aye bibia wie na afa ye kire na akwa ye nsem bebre ye nim se akuape mo de wo ye obi a se de wo pesa wo nyema nkrofo ehunu ye ma ye nhwe de wo ye ade e wo ho na so bi wo ho no ma ya ate so because auto pressure e de ama wo ho a wo to bie no na wo ti bi nso e de ama emebu no nso so e hwe because obekwa show wedding obehwe se de ekọ obekonkra na ye movie bi na wutwa na afi beto pressure na obe man boyfriend on ne tie eye pressure e na ye say mama won hwe se abaya we kra ya ye say dia ma no won hwe se ya ye say dia ma no na eno nso so no afi obehu na ne aso e dia asombo ne nam na ye brim wo mo na ye butu binum na ye say ye jai ebinum all because of celebrities a wo mo e follow wo na ebie mo nso so yenya nenam social media dane da ye pe celebrities no wo mo lifestyle adopt ye hwe wo mo ehwe wo ye kan hu se dom de betu obi a na ye raw dom de betu obi a na ye wo mo ankasa wo mo lifestyle because obi wo ho no mo a wa de contract wo be shantadem wo be like obi keeping who good e social media all because of a contract awanyam entade na wo chene ye bi na pama no e na wo de ato ho no na we ya pam no de ababeto na we ya pam no de ababeto wo promote eye wo business na wo so ato pressure de ama ho na wo so chese wo so pese wonya bi na afei ada no kronobo na afei ada ne se wo fa eye memma wo sem na wo no mabenkwa na wo no katenkwa na wo no life there bi na afei wo ne na papa no eso na afei ye ya wo bre wa ebedu se wo power de na chese ade no ajege aden mama yensusu pray ho ni nyina eye wiase afefede ni nyina eye wiase ahinie wo ye nkase menye de menware aware de obi ankase menware eye na so eye ntobo asem memma obi emfa pressure ento so se chenchina aware because of say wo fie ekwa animu because of say wo che or hena wo cha won pe bi fama wo na emo memma na nye den emfa pressure ento wo so ema won konkoto eye de wo empemu na eche akwakwa koda ne ohaw because wo mo ma divorce no wo munya ya na nka wo mo divorce wo bi wo ho no obenya na nka na wa ye wo jai dada no anka wo da so wo because esi akwampo de na odi ne ho akwakoto no eche eja na so wo jai ya ye beka se wo ba no suban e na enye wo jai we enti enye hwan bi no betimi na tena enti no otimu sa na memnefe wo be hu no wato na nanom and said mama yesu pray ni enje follow celebrities social media de won wankasa penny bi na mo celebrities mo so mo nto mo bo na mo nyasa mo to pressure de ma mabunu no abusuafo ebraso se mo ma ye live your life normal efie and as social media na de beba so hu behia so wo be hwe na nye de wa wonim se wo no eno na wa demonstrate e wo ho no de wunie no memfa me tag ho no memfa me to ho no e ma mabunu no so ensua eye bibi emfa emfirimu aha ene de adwumede no si subscribe to the channel no so wonye ya like videos na share e wo all the social media platform no eso obetimi so follow ye we IG page @tumagh_ meeting e de ekwesika padasene ye besane shia makram too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Isaac Ojampo, we between family the great temple and bring one man come when you Too Much GH. Too much GH, too much. Na me so me I'm more fire.